Hej, mali. Pa to je bilo. A grobar, išao sam u školu i našao sam ovaj papirić i kad sam ga pogledao pola sata sam bio ukočen pa sam zakasnio i dao sam papirić nastavnici i ona me izbacila sa časa i poslala kod direktora. Onda je direktor pogledao papirić i izbacio me iz škole i otišao sam kući. Onda su mama i tata pogledali papirić, izbacili me iz kuće i otišao sam kod ujaka na gradilište da radim za pare. Onda je on pogledao papirić i oterao me sa njegovog gradilišta. O, ne brini se, klinac, nisi ti jedini. Sada si deo naše ekipe. Ako da vidim taj papirić. Dobro, staj! Perica Pametnjaković. Gospodine Perice, da li se sećate nečega pre nego što ste se unesvestili i završili ovdje u bolnici? Doktore.